10 učenici od Delčevskate gimnazije odnese na pad do Azurni od Breg. Patuvanja to je nagrada za postignati od uspeh vo štotuku završenata učebna godina, a što ova gimnazija je ubava praksa. No zajedno su učenici te na Azurni od Breg denes od patuva i etikata na Delčevski od gradonačelnik Darko Šehtanski. Tamo novi učenici verojatno kim bide zabavno i nezaboravno, nova ekskurzija za mnogumina koja ostana, a doma im nosi malo razočaruvanje. Imeno među 10 nagradeni učenici je i Kerkatana Šehtanski Marija. Odličnata Marija zaslužuva da patuva, no tatko i gradonačelnik od Darko za ova patuvanja zaslužuva jedinica. Golema kolku razočaruvanja to na mnogu siromašni, no odlični učenici koji za mnogu malku nese najdo, a među 10 izbrani. Mnogumina od njih se ponadeva, a deka gradonačelnik od jedno to oko kje gi vidi i nivnite mečti, za barem eden od njih da odpatuva na mondensko to mesto. Se ponadeva, a tije deka nivni od gradonačelnik, čovek od za kogo glasa, a nivnite roditelji, kja isprati Kerkata na Azurni od Breg nosopari od džep, za što ima čovek od funkcionerska plata od 40.000 denari. Dobar gradonačelnik i čovek bi postapil taka. Vpročem, taka pišuva vo knjigite, taka nifigi učeja. Baš kavo kampanjata, nivni od gradonačelnik zboruvaše deka ne je kako drugite. Bil podobar, no namesto na okulu, toj pogled na nagore i namesto da usreki, toj izbra da razočara. Zastana vo redicata na prezrenite kaj mnogu dece i roditelji i si obezbedi nepristojno mesto vo nivnata memorija. Sega gradonačelniče, najdi si bilet i način kako za ovoj slučaj sovesta od Azurni od Breg da si ja vratiš nazad vo Delčevo. Sekako, ako to ti nedostasuva.